Mana? Kita ambil. Ini foto kita tadi, Pak. What the hell? Apa itu? Kayak ada orang tadi. Wah, aduh, Pak D, kita kemana? Teman-teman, kali ini saya bakal mainin game. Aduh, saya sebenarnya nggak suka sih. Ini filmnya kayaknya horor-horor gitu sih. Cuman ya nggak apa-apa. Soalnya ini gamenya lagi trending pak. Ini trending pak gamenya. Ya udah, ini The Evil Within yang kedua. Kalau boleh teman-teman tahu, ini sebenarnya saya belum pernah main yang The Evil Within yang pertama pak. Jadi saya ya nggak tahu pak. Ini pokoknya main aja ya pak ya. Sebentar, kita option dulu. Biasa kita option dulu kontrolnya pak. Kita nggak tahu kontrolnya pak. Wadaw, ini gimana ini kontrolnya? Tipe C ya, tipe C. Aduh, ini gimana ini menunya kok gini tok ini? Kita nggak tahu ini, saya nggak tahu ini kayak gimana. Tapi kita coba saja ya. Kita langsung new game pak, new game. Waduh pak, aduh, ada rokok pak. Apa ini? Survival, casual, nightmare. Oh, ini kayaknya yang atas sendiri easy, yang tengah itu normal ya pak. Waduh, suaranya itu pak. Karena saya itu sebenarnya itu penakut, jadi saya pilih yang casual saja pak. Oh, please choose whatever or not like to aim acid. Oke. Nah, karena saya masih nuwbie pak, saya enable. Oke. Saya soalnya nggak tahu. Oke, kita langsung jos. Penting teman-teman tahu jalan ceritanya kan. Jadi, waduh, kok kebakaran gini. Saya takut ini tiba-tiba nanti ada apa yang mengejutkan gitu. Wadaw, apa ini? Kertas pak, kebakaran pak. Oh, chapter 1 pak. No, this is not happening. Not. Oke, not. Aduh, ini Pak D, gimana Pak D? Oh, kita bisa gerakan pak. Ini saya sengaja saya gamanya agak saya terang. Aduh Pak D. Oh God, Lily. Oke. Gamanya agak saya terangkan pak, soalnya saya penakut pak. Nanti kalau terlalu gelap nanti saya takut pak, ini terjadi sesuatu apa ini. Oke. Aduh, gimana Pak D? Ambil kursi Pak D. Lah, oke. Langsung pak. Kita Lily, jos I'm pak. here. Aduh pak. Where are you? Loh, Oh God, ada I see teriakan, upstairs. Waduh. Terus lewat mana ini Pak D? Sebentar, saya nggak tahu lewat mana ini Pak. Lihat sini. Nggak bisa pak. Waduh, sudah meninggal itu Pak. How did this happen? Ini Pak D. Pak D. Oke, nice. Nah, ini. Saya ini takut Pak, main game kayak gini Pak. I'm coming, Lily. Just hold on. Iya. Tunggu ayah. Kayaknya itu anaknya itu, Lily itu suara anak kecil gitu. Loh, Pak D. I'm here, Lily. Lihat I'm mana, here. Pak D. Oh, ini Pak D. Oh, ayo Pak, sorong Pak. Loh, kok nggak bisa sih?
sepi pak di sini pak. Come on out. Lily, Nggak ada where are you? pembongkaran gini pak. I'm here. Dad's here. Loh kok sepi pak? You weren't here for me, Dad. Hah? Loh kok tiba-tiba di belakang? Aduh. Oh nggak apa-apa pak, syukur pak, nggak apa-apa pak. Selamat pak, nggak apa-apa pak itu pak. Waduh, waduh, No! You didn't save me. waduh pak, pak. Waduh kebakaran pak. Ngimpi pak ternyata pak. Saya kira benar pak. Ngimpi pak ternyata pak. Loh, kok tiba-tiba ada orang di depan? Kidman? Kitman. Hello, Oh Sebastian. kita namanya Sebastian. It's been a long time. Oh, iya, 3 years. 3 tahun. I've been trying to track you down for 3 years. Kita udah And you melacak thought dia you'd find me selama at the 3 bottom tahun. of an empty bottle. Is that it? Oh, aduh saya ketinggalan itu. And why are you here now, damn it? You didn't find me because they didn't want you to. Oh, Calm down, Sebastian. kita suruh tenang. You knew what was gonna happen in that hospital, didn't you? Nah ini What happened at Beacon is in the past. You need to forget jahat it. kayaknya perempuan ini. You sound just like that psychologist the force shoved down my throat. But he didn't have answers. You do. You're gonna tell me about Mobius. Siapa Mobius itu? Waduh, kok kayak gangster gini pak? I'm here because of this. Dia ada di sini karena ini apa ini? Apa pak? Ini anak yang kebakaran tadi pak. Where did you get this? Waduh, Lily's still alive. Lily still alive. Oh berarti tadi itu beneran meninggal pak. Anaknya masih hidup katanya. Lily is dead! I read the police report! I was at her funeral! We can rewrite history if we want to. Staging a death is child's play. Mereka bisa. Why would I come out of the shadows just to lie to you? Lily is alive, and she's with us. But she's in danger. We need you to help save her. Mereka butuh kita buat Save buat her? apa? Menyelamatkan Lily pak. What have you done to her? Waduh pak. Get your hands off me! Waduh, tekar ini pak. Kira kita main pak. I was hoping you'd come willingly, Sebastian. But we don't have time for this bullshit. Jahat apa? We need you. Lily needs you. Waduh, kita ini beneran diperlukan apa cuma diperalat ini pak? Jadi dia itu seorang. Sebastian, Aduh, sebentar. you're awake. Good. Yeah, great. Where are we? Efeknya bagus pak. You're in one of our facilities. So this is the almighty Mobius, huh? Bisa. Be careful about what you say. Lihat, pak. You don't know how powerful they are. Right. Kita lihat ininya pak. Waduh. So powerful they have to kidnap a washed Jangan up lama-lama, ex-cop Pak. to Jangan help them. lama-lama lihat itu bahaya tuh. At least your terrible sense of humor is still intact. Enough of this bullshit. Seksi loh pak. Where's Tuh, Pak. Lily? Seksi pak. Patience. All your answers are Apa right pak here. hiburan pak daripada kita tegang. Waduh, ini apa ini pak kayak laboratorium? The Beacon gini, Mental Pak. Hospital incident was an unfortunate Siapa setback, tuh yang ngomong itu? but we used the knowledge gained to build a new and vastly improved STEM system. Mana orangnya pak? What does this have to do with my daughter? Imagine it. Millions of minds connected together. Ini kok kayak
Happiness for one is happiness for Ini all. kayak apa ya? This machine, this miracle, will allow our species to achieve greatness. Itu mesinnya buat apa ya? We needed to start with a mind that was pure and clean enough to support thousands of personalities. The mind of an innocent child. You connected Lily to that machine? Your daughter is quite special. Anaknya The dikonekkan most ke mesin stable itu, core Pak. candidate we've ever tested. Stable connect. Waduh. Ini, Thanks to her, the new stem has been a smashing ini mesin success apa ya? Kayak mesin apa itu? until recently. Apa ya, film apa saya lupa itu ada kok film. A little over a week ago, Lily vanished. Just stopped sending signals. Oh, aduh. Lilinya menghilang, Pak. Then the STEM environment began to collapse. We thought it was just a technical glitch. An easy Ini fix. ada orang-orang kayak di So sini, we Pak, sent di a team of mesin-mesin itu, Mobius Pak. agents Kayak- inside. Apa itu? But then we lost contact with them, and STEM went dark. Think about this, Mr. Castellanos. I am providing you an opportunity. Not only to see your daughter again, but to save her life. Oh, Something you thought you failed to do before. oh, berarti yang episode yang lalu itu kita You can save her. gagal, Pak. Or let her die. Atau gimana, saya nggak tahu sih episode satunya gimana. It's your choice. Ini kayak film apa ya? Yang bisa masuk-masuk dimensi itu apa ya? Saya kok lupa sih. Masa saya harus searching dulu, Pak? Itu namanya film apa sih? Good luck, Pak. Sebastian. And please, try to cooperate with any team members you might find in Oke. there. Kita suruh kerja I know sama, you don't Pak. trust us, but they have the same goals as you do. That's all right. I'm fine by myself. Oke. Just remember to call me the moment you find Lily, so that we can begin the extraction process. I'll be out here for you. Grafisnya bagus, Pak. Gila. Itu kodeknya itu loh, Pak. Kayak saya nggak punya. And someone else will be in there for you. Ada seseorang yang ada di sana. Are you ready? Oke. Nah, itu abuse itu, Pak. Namanya apa ya? Abuse apa? Abuse ya? Be careful in there, Sebastian. Orangnya, Pak. We're counting on you. Oke. Cantik, Pak. Semlohe, Pak. Cantik. Apa sih? STEM entry Kayak in film 3, apa ya? Saya lupa. 2, 1. Loh, Pak. Loh kan? Kayak tembus dimensi gitu, Pak. Tembak-tembakan itu. Saya lupa. Waduh. Waduh, kita jatuh, Pak. Waduh, kita ngapain ini? Pak D. Aduh, Pak D. Kita nggak bisa ngapain, kan, Pak? Oke. Iya. Waduh. The Evil Within 2. Aduh, ini openingnya ternyata, Pak. Ya. Terus ini sudah bisa digerak-gerakkan. Oh, sudah, Pak. Tapi nggak bisa maju mundur, Pak D. Oke. Waduh, kemana, Pak? Is this... Where am I? Shift, hold, sprint. Oke. Kita lari, Pak. Lari, Pak. Sudah tahu lah, kita lari ke depan aja. Waduh. Oke. 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 Sebentar. Aku selamatkan kamu, Lily. Aku akan... waduh, Pak. Dad, help me! I'm coming, Lily! Nanti tak kira nggak bisa lari. Waduh, kok. I know it's hard to accept, Myra. But she's gone.
Our little girl is gone. No. I'll never accept it. If you won't help me, I'll find out the truth on my Waduh. own. Itu ada cahaya, Pak. What the hell is this place? Waduh, Pak. Detective, we've got a call. All units 1199. Exploit cover code 3. Beacon Mental Hospital. Kita kok gini sih? Ini dunia apa? Aduh. Kita di mana, Pak D? Ada telepon, Pak. Saya masih bingung gitu, Pak. What the? Kita di ruangan, Pak. Hello? Sebastian, are you there? Kidman? Ya. Kita sampai What? lihat-lihat ya, Pak. Snap Ya. out of it, Sebastian. You've made it in safely. How are you feeling? Terrible. Like the worst hangover ever. Ini Don't worry. lukisan anaknya It will tadi yang pass once your mind kebakaran, has Pak. adjusted. You're in an area separate from the main system right now. That's how we're able to maintain communication with you. This construct is called your room. It's a safe zone that was formed from your own memories. My memories, huh? If that's the case, then where are my wife and child? This place looks like my old office at Crimson City PD. It was your subconscious that built it. You should ask yourself that question. Let's get down to business. We sent some information into your room. Do you see anything unfamiliar? Kita suruh nyari sesuatu yang tidak familiar dengan ruangannya. Apa, Pak? Waduh. Oh, ini. Lily drew Iya, this ini picture kan of me. memang lukisannya anaknya sampean, Pak D. It was burned up along with everything else in the house. Oh, semua terbakar kecuali ini, ta. Kok keren, Pak. My first commendation. Feels like another lifetime. I guess because it was. Koran, Pak, koran. Rokok, Pak. Rokok dulu, Pak. Ngerokok dulu, Pak, biar tenang, Pak. Waduh, apa ini, Pak? There are photos of a bunch of Mobius agents here. Oh, ini agen Mobius, Your lost Pak. team, I assume. That's them. Let us know if you locate any of them. You're our only line of communication into STEM. They're stuck in Union and searching Kita for suruh nyari Lily ini too. kah? Union? This STEM environment was designed to look and feel like a small town called Union. Great. So your experts need rescuing too, huh? If anyone can do it, it's you. Thanks for the vote of confidence, but I'm only here to find Lily. There's more info there. You should check it out before you go. Katanya dia lebih expert, tapi kenapa suruh kita gitu? Kita suruh investigasi ini Baker. satu-satu. Team Oh, leader. ini tim leader, Pak. He's the guy I should try to find first. Oke, ini spesialis combat. Oke. Backnya apa, Pak? Oke. Oke, kita ini. Kok William Baker lagi? Ini loh, lah. Harrison. Harrison. Combat specialist, Juga huh? Hopefully he can take care of himself. Ini itu, Pak, juga spesialis combat ini, spesialis perang. Ini O'Neill. O'Neill, teknik. They must not have been expecting trouble if they sent in all these technicians. Dia teknik bagian kayak mesin-mesin itu, Pak. Ini cewek ini Hoffman. Psychology and tim surveillance. medic. Oh, tim medical This one ini, could be Pak. cagey. Kitty. Dia paling penakut katanya. Oke. Sykes. A tech, Software but programmer. at least Oh, he ini has some programmer, small Pak. arms training. Oke. Terus apa lagi? Ini apa? Union, huh? Oh, Looks like Anytown, USA. It was designed that way to keep the test subjects calm and relaxed. oh, Calm ini and tempat relaxed. buat The relaksasi. exact Ini, opposite of Beacon. What happened at Beacon was beyond our Kayaknya control. It doesn't seem like you've got much control this Ini time either. kayaknya Look, dia buat I don't know what you're going to kota di encounter bawah in sadar there. gitu loh, Pak. If you need information, I'd suggest you try talking to some of the locals. Tapi You know, canvass the tidak sesuai area. dengan Just like you taught me back at rencana. KCPD. Sepertinya itu You were kayak- never a real detective, Kidman. And you're not a detective anymore. Oh, So kita let's itu try to do some detektif. detecting anyway, okay? Oke. Terus kita suruh nyari itu. Suruh tim
investigasi itu. Kita nggak punya apa-apa, Pak. Telepon teman dulu, Pak, minta bantuan, Pak. Waduh, nggak bisa. Main game dulu, Pak, di sini, Pak, biar tenang, Pak. A cat. Pada kucing. I don't ever remember owning a cat. Saya cari dulu, Sob. Siapa tahu ada sesuatu yang mencengangkan gitu, Pak. Aduh. Apa itu, tembak apa kok nggak punya apa-apa gitu loh. Kita cuman bawa badan ini, Pak. Oh, ini apa ini, Pak? Kilat-kilat ini, Pak. Kucingnya serem, Pak, matanya merah, Slide Pak. projector. Where did my memory dig this up? Elementary school? Motor. Oke. Dimasukkan sini mungkin. Itu, Pak, ada kopi, Pak. Ngopi dulu, Pak. Ade. Oh, ini foto kita sama anak kita, foto keluarga. Oh, ini kosong. Oh iya, ini kosong semua, Pak. Ini kan cuma satu tok tadi, ada fotonya ini, gambarnya mungkin cuma dapat satu. Itu, waduh, saya keliru. To targetment, C to stand. Coba. Kidman, you there? Always. You wouldn't have told me about Lily if your damn machine didn't go on the fritz. I would have spent the rest of my life mourning her and you wouldn't have cared. I cared, but I couldn't say anything. They would have killed me. I'm not sure I believe you. Why would I lie about that? To manipulate me. To get me to perform like a good little soldier. You've lied to me before. Our whole friendship was built on a lie. Okay, I get it. And I don't blame you for feeling that way. You'll never know how I feel until you've lost your family. I never had a family to lose. Just two people who brought me into this world and treated me like a burden instead of a daughter. Better to have loved and lost? Is that what you're saying? Maybe. At least you had people who cared about you. Point taken. Katanya kamu nggak akan merasakan sampai keluargamu meninggal. Soalnya dia katanya dikhianati, Pak, dulu, Pak, sama siapa tadi, perempuan itu. Oh, apa ini, Pak? Sebentar. Take green gel. It usually comes from dead enemies, but collecting you can use obtain increase ability. Oh, buat ini, Pak, increase ability kita, Pak. Oke. Thanks, Dari Kitty. musuh kita. Berarti kita habis bunuh musuh itu dapat kayak gitu, Pak. Waduh. A mirror. Just like Beacon. Should be a way out. Oh, Why couldn't my memory just make regular doors? oh, itu buat kita keluar pakai cermin ini. Sebentar, saya mau cari-cari lainnya dulu gitu loh, Pak. Apa ini? Save terminal. Can you save your progress? Oh, kita nge-save-nya di sini. Oke. Sebentar, Sob. Ini kayaknya terlalu terang ya. Option. Gamanya ini loh. Gimana, Pak, gamanya itu? Oh, ini. Gamanya saya turunkan dulu. Nah, segini. Feedback. Oke. Kita save dulu, Pak. Oke. New slot. Oke, di sini. Iya. Ya, takutnya nanti hilang. Oke. Terus kita langsung aja ya. Coba. Here we go Here we go again. Into the looking Into the looking glass. Kita lihat kaca itu. Wow, sudah chapter 2, Pak. Ini gimana? Per chapter apa? Gimana ini enaknya? Waduh.
Lily, what's wrong? Bagus gambarnya, Pak. My doll's head is broke. It's okay. Makanya Mom can fix it for you. bonekanya rusak. She can fix anything. Ini memori dia kayaknya. Kenapa kita? Sebastian? What's wrong? Are you all right? I've got a wonderful family, an amazingly smart and beautiful wife. Why wouldn't I be all right? Come here, Myra. You've been working too hard. It's making you delirious. Are you sure you're not coming down with something? Oh iya, ini memori kita. Ya, semoga ini nggak horor gitu ya. Saya kalau horor itu agak takut, Pak. Waduh, kok kita di sini, Pak? Kita kemana, Pak? Is this the right place? Oh, nggak bisa digerakkan, Mas ya. Oke, kita masuk sini. Nggak ada lain soalnya ini, Pak. Loh, nggak ada, Pak. Ini ada hanya sini nih, buntu lainnya, Pak. What the? Ada, Pak. Serem, Pak. Saya sudah takut duluan, Pak. Aduh. Oke, kita gas aja, Pak. Lari, Pak. Oke. Oh, ada pintu, Pak, di situ, Pak. Tapi sini kok kebuka. Ini 102. Loh. Ini 102. Ini tadi nutup loh, Pak. Buka. Nutup tiba-tiba, coba kita lanjutin lagi. Jadi ruangan, Pak. Suara apa itu? Apa itu? Apa itu, Pak? Saya takut, Pak. Lagunya. Waduh. Gambar mata gini, Pak. Kayak diawasi, Pak. Matikan center gimana, Pak? Oh, kalau bisa dibuka itu ada tanda tangannya gitu, Sob. Apa? What the hell? Apa? What the hell? That's one of the search team. Apa ini, Pak? Baker. Apa? Waduh. Oh. Dia kayaknya ditembak ya. Ih, aduh. Ngeri, Pak. Apa itu? Apa itu? Saya takut. Kayak ada bunyi. Saya takut tadi ada suara orang ketawa, Pak. Kita masuk sini bisa kah? Ini ada tanda titik. Oh iya. Oh, bisa, Pak. Ini salah satu timnya tadi, Pak. Meninggal, Pak.
Sudah pak, sudah pak. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, kita suruh lihat itu. Ini mata ini menakutkan pak. Ini apa ini? Loh kok tiba-tiba mati pak suaranya pak? Ini nggak ada apa-apa kan? Nanti di sini tiba-tiba ada yang muncul gitulah. Apa itu? File. Sadistic. Whoever did this must have enjoyed it. Search reader. The frozen time font must be taken by camera right by him, but who is even possible? Oh, jadi dia dibunuh terus difoto, Pak. Gila itu, Pak. Tuh. Gila. Oke. Sudahlah. Waduh, ini gambar mata. Ada tangan pak. Waduh, ini kok hantu sekali gini. Aduh. Ini apa ini? Ini loh pak, mata-mata ini loh. Kayak oh, ini yang tadi. Nggak bisa ke mana-mana kah? Iya, nggak bisa, kita harus balik ke situ. Nggak ada jalan. Kita ke sini, terus kita cuci tangan. Ya lah, cuci tangan. Kok nggak ada apa-apa? Oh, apa itu? Investigated gitu. Apa tadi pak? Oh ini. Oh ada. Someone tried to block the way out. Ada ini bekas digeser gitu. Oke, coba saja. Kita pintu pak. Jangan-jangan sudah serem, ada teka-tekinya lagi watae. Udah serem ada teka-tekinya ya. Waduh pak ini. Intip-intip dulu pak. Ada apa-apa pak? Di situ tertutup pintunya. Bisa dibuka apa? Kita cek. Oh nggak bisa pak. Oh berarti kita harus ke situ. Oke. Saya takut pak. Tiba-tiba ada orang. Apa itu? Kampret, ngagetin itu telepon. Kita angkat gak apa-apa. Hello? Shit. Who was that? Kok ketawa pak? Waduh. Nggak ada apa-apa. Kita kemana ini? Oh ini ada pintu. Di situ ada. Oh tapi ditutup. Bisa nggak kita loncat gitu? Kamu ini Manuela Roberto. Kamu ini kok lemah sih? Tendang pak ya bisa sih lewat situ. Aduh. Nggak ada yang bisa dipencet-pencet gitu. Harusnya itu lebih realistis gitu kan. Bisa kita tendang gitu. Lukisannya ini kok menyeramkan gitu loh. Takut tiba-tiba ada apa loh kayak ada bunyi-bunyi gitu pak. Apa ini? Congratulations truth seeker,
Thank you for talking spiritual ability test. Yeah. Knowledge, please report to the Series Center. Oh, apa ini kayak ucapan terima kasih karena kita telah mengikuti tes gitu. Ini nggak bisa digeser gitu, nggak bisa. Ini bisa dipecahkan gitu kayak Little Nightmare, nggak bisa pak. Terus fungsinya apa kita ke situ? Ini bisa dibuka. Kampret! Hey! Damn it! Aduh, What's going on here? apa itu? Nggak bisa dibuka. Ngagetin pak, sumpah. Nah kita kok ada kursi di sini gitu loh, kayak buat ngawasin seseorang gitu. Waduh pak, bisa ini selambunya ini loh kok bentuk kayak gini sih, menakutkan ini pak. Tirainya ini loh kayak bunyi apa itu? Kita jongkok aja pak, saya takut pak. Kita pelan-pelan aja pak, daripada nanti tiba-tiba ada ada orang gitu. Nggak ada apa-apa. Kita buka. Ada orang dibunuh pak. Loh kok dia sembunyi pak? Wih, dibunuh terus difoto pak. Waduh. What was that? Shit. Oh. Space enter exit cover when cover icon display. Apa sih? Oh, kita suruh mengendap-endap. Ini apa? Space enter exit cover, maksudnya gimana? D WASD move. Oke, kita coba saja. Dia ini takut pak, kayaknya karakternya. Waduh, weh. Karakternya ini takut pak, kayak takut gitu. Jadi kita harus kalau kita ketahuan mati apa enggak ya? Who the hell was that? Aduh, saya takut pak. Kalau kita kok saya tiba-tiba masuk sih? Just like the search team member. Dia dibunuh gitu langsung difoto, terus langsung bisa kayak gini, kayak terkurung gitu. Itu kelainan itu pak. Ini saya takut ini apa? Matanya ini bisa ngelihat gitu. Kita kok serem ya? Asli ini serem pak. Oh itu ada ruangan lain ya di situ ya? Banyak mata pak. Banyak mata ini. Saya takut ini kok banyak mata ya? I gotta find a way out of here. Iya. Banyak mata, aduh. Dia kok ini kayak beneran ngelihat pak. Sudah darah-darah lagi. Apa itu?
kayak ada mata gitu melihat, Pak. Nggak bisa ke situ. Ini apa? Pintunya nutup. Aduh. Ada apa-apa? Ini mata. Loh, kita kalau maju gitu bunyi, Pak. Ini mata ini. Mata ini kok menakutkan gitu loh. Apa ini? Oh, ini foto yang tadi. Foto kok taruh di sini? Tertutup. Tertutup juga. Terus gimana lah? Ngapain kita kesini? Aduh. Nggak ada apa-apa juga. Ngapain kita kesini? Center tadi gimana? Kok banyak darah? Oh, ini ada pintu. Oh, nggak bisa. Ini nggak bisa juga. Gelap, Pak. Ini suara jam ini menakutkan sekali, Pak. Kita matikan dulu senternya. Kok kamu jatuh? Banyak mata ini, saya takut. Ini apa ini? Bungkusan apa ini? Ih, ini mayat ya? Gantung-gantung gini, Pak. Ini gambar gigi. Bentar saya cek-cek. Suaranya semakin keras ini. Oh, di atas itu ditutup itu. Suara apa itu? Dia kok bisa ngebling-ngebling gitu, Pak? Suaranya, Pak. Mata itu tadi kedip-kedip gitu, Sob. Sumpah, Sob. Coba nanti kalau teman-teman lihat dibalikin lagi, itu tadi kedip-kedip, Pak, mata ini, Pak. Bahaya ini, kan saya udah bilang tadi mata-mata ini kayak mata beneran. Saya takut. Gak apa-apa lah. Paling nanti kalau mati ya pulang gitu aja. Tiba-tiba ada yang nyalakan lampu. Apa ini, Pak? Christ. Gila itu. Orang meninggal segini banyaknya di masukin sini, Pak.
Nggak tahu lah, saya kabur aja, lari aja. Ini ada pintu di sini. Suara apa sih itu? Oh, ini yang tadi ya? Oh iya, sorry. Saya terlalu gugup, sob. Mungkin ini pintu terbuka ini. Apa ini? Oh, ini lift, Pak. Loh, kamu turun kemana? Ke lantai berapa? Waduh, kok tiba-tiba langsung turun sendiri, Pak, ini, Pak. Harusnya kita yang mencet. Saya pengennya ke lantai berapa gitu. Oke. Aman. Apa ini, Pak? Kayak ada bunyi-bunyi gitu. Kok gelap sih? Saya balik aja. Saya cek yang sini dulu. Kita belum cek yang lain-lain, masa suruh masuk yang gelap-gelap. Nggak ada lagi. Harus ini, Pak. Aduh, saya takut ini. Kan banyak orang digantung, Pak. Kita lewat mana? Aduh, ada mata lagi illuminating di mana-mana. Kita lewat mana ini? Oh, ini ada kamera. Nggak bisa dipegang juga. Oh, itu ada pintu. Oke. Buka. Rekam. Shit. Duh, kita kok. Duh, tiba-tiba kok nggak ada mayat-mayat. Duh, kita kemana? Kita ambil. Ini foto kita tadi, Pak. What the hell? Apa itu? Kayak ada orang tadi. Wah, aduh, Pak D, kita kemana? Aduh, lari. Aduh, kita kemana? Kita lewat situ. Lewat sini. Aduh, kita gimana ini, Pak? Aduh, kok ada monster kayak gitu. Oke, nice. Oke, pintar kamu, pintar. Trapped in here. Loh, ini apa ini? Or maybe not. Oke, nice. Oke. Dia ngejar, Pak. Saya takut, saya nggak berani lihat bawah, Pak. Sudah aman. Hehe. Dasar kamu wong edan, ngejar-ngejar saya. Apa sih? Maumu itu apa? Jangan ngejar saya. Oh, kampret tikus. Saya takut ini. Bukan kampret kan? Gila itu. Dia masih kejar, masih di sini, Pak. Gak apa-apa kan kita ke situ? Sudah kita lewati kok, saya tanya ini apa? Tuh. Saya takut nanti dia tiba-tiba itu lagi, Pak. Sudah tahu lah.
pulang gitu aja ya sob ya. Oke. Kita kemana? Oh, I don't hear it. Kita sudah lepas. Lah kok kampret kamu tuh masih ada aja Pak D. Tolong help mama. Mama. Ada orang lagi. Aduh, kita lewat mana Pak? Aduh. Kampret itu dia. No. Mati. Nice. Kita berhadapan dengan itu kan? Oh, kita lari. Iya, oke. Siap, mantap, jos. All right. What the fuck is going on here? Automatic heal regeneration. When you heal critical low, the left guard will turn right. Oke. More quick than stand up. Oh, jadi kita otomatis regenerate. Stand up, find safe place, recover critical. Oh, oke. Jadi kalau kita ini kan dia kita tunggu gini santai. Nah, dia kembali Pak darahnya, Pak. Oke. Nah, nice. Tapi nggak bisa full kayaknya itu. Oh, kita dapat apa? Oh, ada mapnya. Kita pencet tab. Ada misinya. Set Mobius. Oh, kita suruh set Mobius. Oke. Oke, sob. Maaf, sob. Saya rasa untuk The Evil Within 2 ini, untuk part pertama ini saya sudahin dulu sampai di sini. Soalnya saya ini sudah Pak, bergelora Pak. Ini saya takut Pak, asli Pak. Ini saya tak menenangkan diri dulu Pak ini. Besok kita lanjut lagi Evil Within kedua ini, untuk part yang kedua besok kita lanjut lagi Pak. Oke sob, buat yang udah nonton jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya sob ya. Oke, akhir kata, happy gaming and see you sob.